Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi njalo njalo Nkosi nangabe uhambela indawo Nkosi unezikhathi zokuhambela baba wethu ongcwele nathi siyayibongela uNkulunkulu ongcwele ukuzoba ufakazi ukuthi impela uNkulunkulu omuhle udabulile kule ndawo uNkulunkulu ongcwele sizwe Nkosi sihlangana nezwi lakho lithi kwake kwasweleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ukudabule eSamaria uNkulunkulu ongcwele kanti awudabuli ngoba Nkosi ufuna indlela esheshayo udabula ngoba kunomuntu odinga wena uNkulunkulu wethu ongcwele Nkosi sizwa siyalelwa izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ukuthi Nkosi owesimame wendawo uNkulunkulu ongcwele wahlangana nomuso ongavamile umusa uNkulunkulu ongcwele ongacabanga ukuthi ungatholwa uye baba wethu onamandla wonke ngoba Nkosi nalabo uNkulunkulu ongcwele ithembeze lisukile kubo ukuthi ngaphinde kwenzeke utho kubo wena uNkulunkulu uyakwazi ukwenza into engenzeki kubantu siyabonga ke uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi Nkosi inhliziyo yakhe ayifani neyomuntu nokwenza kwakho uNkulunkulu akufani nokwabantu uNkulunkulu wethu ongcwele Nkosi yami bewungeke ume uNkulunkulu ongcwele losayini singekho isizathu ukuthi sizomalanye nabo sizothi Nkosi nangu umhlambi wakho nanti ibandla lakho uNkulunkulu wethu ongcwele thatha udumo Nkosi luze kuwe ngenxa kaJesu Kristu Nkosi yethu amen singahlala phansi bangcwele ngithathele lithuba bazalwane ngibingelele umpostoli babusengwayo ngibingelele uMamsengwayo nomndeni wakhe wonke bazalwane ngibingelele ingcebo zenkosi zonke ngokuyithoba nangokukhethekileyo ngibingelele udokotela uBishop uDineka egameni lenkosi amen ngibonekele nje bazalwane u10 minutes wenu ngoba khona uNkulunkulu into afuna ukuyenza malibonge igama lenkosi bayokwazi nje bazalwane abantu ukuthi ekhaya akudliwi isitshwa singagezwanga khona nje lento ukuthi nasubona kugeza izitsha noma ngaba ubonanga ukuthi ukudla kukhona kodwa ikhona into esikutshela ukuthi nakugeza izitsha noma ngabonanga kuphekwe ngaphi kusho ukuthi ukudla khona bukhona ngakho salani semqinisekisa bazalwane ukuthi nanibona kugeza izitsha malibonge igama lenkosi ukudla kukhona malibonge igama likaJesu kwake kwafikela uIsrayeli bazalwane ekseni ekuthatheni kokusa malibonge igama lenkosi kanti uIsrayeli usehlane nje kuyaphekwa emazulwini kuphekelwa yena kwathi nangabe kusa bazalwane kwathiwa basezulwini oshef basezulwini abagijime bephuthume beyobeka ukudla kwaIsrayeli wathi nayivuka uIsrayeli wavukela ekumana abangelenzanga wonke umuntu wayekhona wayixaba ukudla ekufica ehlane ithi inhliziyo yakhe ubani lo wenze lokhu nangabe kungebe yena uNkulunkulu ubani lo pheke wazi ukuthi ngidinga lolu hlobo lokudla ngene ubani ongibonileyo ukuthi angidlile nangabe kungewena uNkulunkulu okwazi ukubona into engabonwa abantu wathi vuka uIsrayeli kwavuka imana ligcwele inkambu malibonge igama lenkosi kanti uzibazofundisa uNkulunkulu ukuthi unjani wathi kambe umthetho Mamsengwayo kwathi wonke umuntu olana uyena ozothola leli mana ungahambi nalo bafundiswa into ukuthi uNkulunkulu ungamhleleli omyeke kuhlelele ngoba kahlelele uNkulunkulu uyakahlelela abantu bafundisa uIsrayeli ehlane malibonge igama lenkosi ukuthi abangamthathi bayakubeka uyena ozobabekela abadinga ngomuso malibonge igama lenkosi kwathona ngabe nembamba isikhathi sokuyala ukudla khona ningabantu akade ngizofika nangomuso nangempela bathambela basezulwini bathi nangabe bevuka bathola imana likhona namhlanje bathi loNkulunkulu nayisinika imana namhlanje nakusasa sizolithola imana ngoba nakunika into angaphinde ngawo malibonge igama lenkosi kwakungasho mntakabani lana wonke wayeseqamu la imani elikhona wayitholehla awumalibonge igama lenkosi
noma ngabe ufika eqala noma ngabe ufika ngemva kwabanye kodwa nawufikile eqango ufika ulithole mana kwangakhathalekile ukuthi ufike ngasiphi isikhathi kodwa kwakho ufikile yini la imani elikhona akunemana namhlanje ebusuku akunemana namhlanje ebusuku Kasi ngibona abasezulwini ngathi baphithiza balethe imana namhlanje ngibona ngathi indaba sonke isemaphakadeni siyaphithiza siyabona ukuthi ngeke kulunga ningahle awumanibonge igama lenkosi khohlwa inamba yabantu kukhona nokwakho ungayitsheli ukuthi nabe bangaka sinikhona nokwami nokwakho kukhona akuyena uNkulunkulu akhohlwa abantu lona uNkulunkulu akaphazanyisa okuningi benamba ezekugcina kunika okuncane kunokwabanye lokho abethe uzokunika khona uvela uthole khona alenzi iphutha uNkulunkulu wethu okwakho ufikile la into zakhe ikhona ngoba awumanibonge igama likaJesu ngoba uNkulunkulu nekubekele into ungalahlekele ilocation la lonke ikhona malibonge igama lenkosi ungagejwa malibonge igama lenkosi nazofunda iHubo 139 ivesi lakhona ngithi u4 bese lithi ngokuba uNkulunkulu wayaleza isibusiso sakhe kuleyo ndawo malibonge igama lenkosi kusho nje into yasezulwini ayimani khishwe kuthiwa uyohlangana naye uhlangana naye iyatshela ukuthi uyomtholaphi nangabe ungayitholanga kuyobe wena ongafikanga la into bengeke ithole khona ngoba abasezulwini abageji abathatha into yakho bayifaka amakhelwana yakho into ukuthi wena umile la kumele ifikele khona Hlaleni ngaphansi bazalwane bezithandazi Oh hallelujah Maya uhlakaniphile uNkulunkulu Maya uhlakaniphile uNkulunkulu Maya uyabonelela uNkulunkulu Wow bafana basekhaya uNkulunkulu okwazi ukubonelela umuntu uNkulunkulu okwazi ukufinyelela labantu abangafinyeleli khona uNkulunkulu okwazi ukudonsa labantu abangabedonsa khona akakhathali ukuthi imingaki iminyaka uhambe ekuhlulekeni kwakho nayizofikile uthathe izihluleko zenza abanqobi malibonge igama lenkosi uNkulunkulu woNkulunkulu Morisaria na hana inisini ikakapata katisini mahana saya Hili mahana sini niniana Ushababa ilikatali sila mahana sini Ili mahama sini Ikipai siya na hana saya hana mungiane Wikose pagemeyo Wikose pagemeyo Wikose pagemeyo
bathi ulidwala. Nathi sisho njalo namhlanje. Uyidwala eliphakemeyo. Uyidwala elinamandla. Bani ongalinganiswa nawe? Bani ongafaniswa nawe? Wahlukile, wahlukile. Wahlukile, wahlukile. Wahlukile, wahlukile. Bayede, bayede. Bayede, bayede. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi ephakeme. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi ephakeme. Uyinkosi ephakeme. Mkhathi waseThekwani lalela. Vuleka mkhathi ingene inkosi yenkazimulo. Ingubani le nkosi yenkazimulo? InguJehova wamabandla, owenzile izulu lomhlaba, ongavumanga unyawo lethu selele, umlondi ka-Israyeli ongezele ongalali, okhona ngey'khathi zonke. Shayana mahana sini miyanaha. Lika dibalisi yana mahana sayana hana modusi. Helikata sini mahaya. Bayede, bayede. Oh. Oh. Dobo pila. Dobo pila. Ungumthombo ophilisayo. Ungumthombo ophilisayo. Dobo ophilisayo. Ela kancane abafowethu. Ela kancane msuzwana. Hallelujah. 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 Oh. Oh. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Akekho uNkulunkulu emhlabeni, akekho uNkulunkulu emazulwini, akekho uNkulunkulu emathunjini omhlaba, akekho uNkulunkulu ey'ndaweni inkosi ezingazazi ongafana nawe. UNkulunkulu ohlukileyo, ungonamandla, 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 ungongcwele. Bayede Nkosi, thatha udumo.
Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Funda nje lama verse basalwane. Steadily sikhonze senkosi. Cela ngifundele iqala ngifundela verse 1. Izocela la uzongimela khona. Ma verse nje. Jesus. Verse number 1. Yes. Waba kuhle kuDarius kuthi abeke tikhulu lethi 120. Yes. Kuthi tengamele wonke umbuso wakhe. Yes. Ngetulu kwadotonke letikhulu kwakune bangameli labatsathu. Yes. Lomunye wabo kwakunguDaniel. Yes. Letikhulu tathi ngaphansi kwalabangameli. Kuze inkosi engite ulahlekelwa lutho. Daniel wakhombisa likhono lebuholi leliphakeme emkhatsini wabo bonke labangameli nangetulu. Nakangekuthi inkosi yadzimate yafuna kumbeka kuthi engamele wonke lombuso wayo. Ngenxa yaloko labangameli kanye netikhulu betama kutfola sizatfu tekuthi Daniela atfolakale nemacala macondzana nekuphatsa kwakhe tindzaba tembuso. Kodwa behluleka kukwenda lokho. Abazange bayithole inkohlakalo kuye ngobe abethembekile, abengakakhohlakali futhi anakekela kahle konke. Ekugcineni lamadvodza athi singeke sisithole sizatfu lesingambeka ngaso emacala Daniela ngaphandle kwento letsinzana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe. Ekugcineni lamadvodza athi singeke sisithole sizatfu lesingambeka ngaso emacala Daniela ngaphandle kwento letsinzana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe. Ekugcineni lamadvodza athi singeke sisithole sizatfu lesingabeka ngaso emacala Daniela ngaphandle kwento letsinzana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe. Ngakho labangameli naletikhulu babuthana baba siqumbi baya enkosini. Bafike bathi bayethe Nkosi Darius lunwele lolutse Nkosi. Bengameli bembuso netindvuna netikhulu nebeluleki kanye nebabusi bonke babevumelana ngekuthi inkosi kufanele ikhiphe umtsetfo simemetelo bese iqinisa lesimemetelo ngekuthi noma ngubani lothandaza kulomunye uNkulunkulu umuntu ngaphandle kwakho inkosi kulamalanga lang30 latako iyamjikijela emgodini wemabhubesi. Manje ke inkosi khipha lesimemetelo usibhale phansi kuze singete uguqulwa ngumuntu njengekwemitsetfo yemamede nemaPheresi lengeke iguqulwe ngumuntu. Ngakho inkosi Darius yaseyibhala phansi lo mtsetfo simemetelo wathi kube Daniel eve kuthi sekubhalwe lo mtsetfo simemetelo wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu lapho emafastelo akhona ebevulekele ngaseJerusalema abeguqa ngemadvolo kathathu ngelisuku athandaze abonge uNkulunkulu wakhe njengoba abevame kwenda ngaphambili. Wathi kube Daniel eve kuthi sekubhalwe lo mtsetfo simemetelo wahamba waya ekamelweni lakhe lelisetulu
lapho emafasitelo akhona ebevulekela ngaseJerusalem abeguqa ngematholo kathathu ngelanga athandaza abonga uNkulunkulu wakhe njengoba yabevame kwenda ngaphambili. Lamadvodza ase ayahamba asiqumbi aya kuDariyo afika amkhanza athandaza kuNkulunkulu acela lisito. Ngako ahamba aya enkosini afika akhuluma kuyo ngalesimemetelo sayo semkhosi athi awuzange yini ukhiphe umthetho simemetelo kusemalangeni lang-30 latako umuntu lothandaza noma ngumuphi uNkulunkulu noma ngumuphi ngaphandle kwakho Nkosi utawujikijelwa emkhosini wemabhubesi. Inkosi yaphendula yathi lesimemetelo simile njengekwemthetho yemamedi nemaPherisi lengeke iguqulwe ngumuntu. Base bakhuluma enkosini bathi Danyela lokunguyena webathunjwa bakaJuda akakunaki wena Nkosi. Nalesimemetelo sakho lowasibhala phansi akasishayi imkhuba uthandaza kathathu ngelanga. Inkosi yathi kube ikuve lokho yakhathatheka kakhulu yetama konke lokwakusemandleni ayo ukuthi imsinzise Danyele kwathi made kwashona lilanga. Lamadvodza abuthana abasiqumbi aya enkosini afike athi khumbula liso likhulu ukuthi nekwemthetho wemamedi nemaPherisi kude simemetelo noma umthetho lokhishwa inkosi longabuye aguqulwe ngumuntu. Ngako inkosi yathumela livi walandwa Danyela wajikijelwa emkhosini wemabhubesi. Inkosi yakhuluma kuDanyela yathi shangathi uNkulunkulu wakho shangathi uNkulunkulu wakho shangathi uNkulunkulu wakho lomkhonda njalo angakulamulela. Sengathi ngenze njani? Shangathi uNkulunkulu wakho lomkhonda njalo angakulamulela. Sengathi uNkulunkulu omkhonza njalo ngenze njani? Angakulamulela. Sengathi uNkulunkulu omkhonza njalo ngenze njani? Angakulamulela. Sengathi uNkulunkulu omkhonza njalo ngenze njani? Hayi umkhonza ngoba uyakhonzeka. Umkhonza ngoba kumele umkhonze. Hayi umkhonza ngoba isimo siyavuma. Kodwa umkhonza noma isimo sithi ungamkhonzi namhlanje. Kodwa kube nento ethi angizukwazi ukulala ngamkhonzile. Angizukwazi ukuza ubumnandi bosuku ngamkhonzanga yena. Sengathi uNkulunkulu wakho hayi uNkulunkulu kasekwayo. Sengathi owakho uNkulunkulu ngoba lana ekholweni kumele ufike kowakho uNkulunkulu. Ozothi nawuzekuyo utamzekuyena uNkulunkulu wabantu. Angizekuyena uNkulunkulu wabazalwane engikhonza nabo. Kodwa ngizeke uNkulunkulu wami owaba nomusa ngempilo yami. Ngibonge igama lenkosi. Walethwa litshe labekwa emnyango walomgqotsi wemabhubesi. Yes. Inkosi yalivalisisa ngekubeka luphawu ngendandatho yayo kanye nangetindandatho tetiphatsi mandatayo kuze kuthi lokho lokuncunyiwe ngaDanyela kungaguqulwa. Inkosi yaseyinanzeka ibuyela esigodlweni sayo usuku bonke yayihleli ingadli lutho akuzange kulethwe ngisho nento yokuyijabulisa embi kwayo ayizange ilale. Wathi nakudzabuka kusa inkosi yavuka yaphuthuma emgodini wemabhubesi yathi kube ifike edvute nemgodzi wemabhubesi yamemeta Danyela ngeliphimbo lelidzabukile yathi Danyela nekuya uNkulunkulu lophilako lo uNkulunkulu wakho lo mkhona njalo ukhonile yini ukulamulela
uvele maphubesini. Hayi manini bazalwane hlala abantu. Ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo njalo ukhonile yini ukukulamulela emaphubesini? Hlala phansi ngiceke Nkosi siyabonga. Nkosi busise ukufunda kwethu la. Sengidedile bazalwane sengidedile abantu abasekhaya sengidedile. Le Nkosi elinye igama layo umlamuleli. La khona ongekhamke khona umuntu. Wonke umuntu omedlula ngathi akakuboni yona iyakwazi ukuqhamuka ibe umlamuleli. Balibonge igama leNkosi. Ithi bazalwane sesibuke le ndabanyana emfishane bazalwane esikhathini sami esesiphelile sibuka umuntu ekhishwa uNkulunkulu la efakwe khona abantu. Umuntu ekhishwa uNkulunkulu la efakwe khona abantu. Ungalibali noma izinga lokukholwa seliphezulu ukuthi siphila nabantu okunature yabo iyakuthokozela ukucindezela omunye umuntu. Ungalibali ukuthi siphila nabantu lana ku-system yabo okunento eyithandayo ukuthi icindezele komunye umuntu. Cindezele komunye umuntu noma ngabe sekholwa abanye bacindezelela khona ukukholwa lokho ukuthi sifuna ukubona ukuthi lokhu ukukholwa kwakhe kuyomsebenzela yini. Lithi iBhayibheli uDaniel Bishop uyisiza ngento eyodwa nayongena ebukhosini ayakubona akangene themba ubukhosi ayakubo ungena noNkulunkulu wakhe. And nayifika uDaniel kulobu bukhosi uyabona ukuthi zikhona zenziwa zonke izinto eziqondene nobukhosi. Kodwa into ezongenza ngisurvive lana uNkulunkulu enzongena naye lana. Wangena naye kungabonakali ngoba kumnandi umbamba kungabonakali ngoba usheshe avuke eduze nangabe izinto sezonakala nangabe lapha eduze kwakho. Lithi iBhayibheli ngenxa yomusa wophezu kaDaniel useyakhethwa uDaniel ukuthi akabe abanye bomongameli, kanti laba uDaniel akhethwe nabo kuzovuka ubuntu babo. Bavuka ubuntu babo against uDaniel. And lithi iBhayibheli baba nezinto abafuna ukubona ngazo uDaniel engaphumeleli. Kwasho ukuthi basongela umuntu ohamba noNkulunkulu ephumelele. Basongela umuntu ohamba noNkulunkulu obona ikusasa lingakafiki. uNkulunkulu akathi siyobona phambili, ufika phambili sephambili yena. Imvamsa yakhe ufika qala la uyakhona. Awuvamisi ukumemeza usula uyabonke igama leNkosi. Phela laba basakwane lithi iBhayibheli kwaba naleli ithimba lakhe okuthiwa ngena emlilweni, bathi bangena emlilweni bangena ngaphambili emlilweni. And ithinto yami mfundisi kusengwayo ngicabanga ukuthi ngesikhathi begquthwa labafana bofaka emlilweni Bishop Teneka kwaba overtake endleleni, kodwa ngisukubaphazamisa la endleleni. Ngifuna ukubona ukuthi inhliziyo yabo ikimi yini noma inhliziyo yabo isekutheni siphunyuka kanjani. Wabadlula endleleni wafika emlilweni phakathi, akangawucima nawo umlilo. Ababelunguza babethi sifuna ukubona labafana ukuthi into yabo izokwenza njani, ngoba indlela umlilo oyiwona akekho umuntu ongakwazi uku-escape kulo yamlilo. Kanti lo wasemazulwini usayibhacile nomlilo, wathi ningayishintshi ipace yokuvutha kwenu, kodwa ngizobamba into enenza nina nibe ingozi la kumele nibe ingozi khona. Kwangathi umlilo awuzwile, wazwa kahle umlilo, bese lithi izwi lenkosi umlilo wawelkama oDaniel. Wakina ngabe ufika kubona, wafika wanqabula intambo ababeboshwe ngazo bezongena emlilweni, kodwa laba bazobaphonsa wona wababamba wababulala. Abazobulawa bakhishwa abaletha amalibonga igama leNkosi, abaletha bazobulawa bafabona. Mina ngithi laba baphushayo themba uNkulunkulu wasezulwini basazohlangana nemigodi abayiphileyo, ngoba kunamuntu okumele aphe imigodi empela bakaNkulunkulu ophilayo okumele hambe ekhululekile. SingabakaNkulunkulu wasezulwini, asibona ababantu singabakaNkulunkulu wasezulwini. Kuyamhlula ukuthula nangaba bakhe bephansi kwesimo esibacindezelayo. Kuyaqhamuka malibonga igama leNkosi.
ngiqedele inkosi enkosi ngiqedele bafowethu ngiqedele lethe iBhayibheli abantwana sekhaya lethe iBhayibheli sekuthiwa ke hayi ngeke lo muntu awumtholi nangabe ungambhekanga uNkulunkulu wakhe kwasekuthiwa ngenxa ukuthi nathi sinabo uNkulunkulu la into nje sizoyenza sizomtshela ukuthi kunokuthi awufuna uNkulunkulu ngaphandle uzothatha uNkulunkulu wona ekhaya ngakho ke sifuna ukumvala kuNkulunkulu wakhe ukuthi ethathe uNkulunkulu wona ekhaya ngoba ngeke simthole singabhekanga into emsondeze eduze noNkulunkulu ngoba sehlule kusho iBhayibheli ngoba sehlulekile bese lithi ke basebebeka umthetho but if shout 30 days akekho ozokhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu la basho ukuthi lo awasho ukuthi that church siyazi yenza isivumelwano sokuthi ngeke ngisaphiza ngikhonza omunye uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu phakathi koNkulunkulu oyokubona ngiguqa phambi kwakhe ngithi uyinkosi iyinkosi enganikela ukuphila kwami kuyona inkosi yasezulwini la nkosi enganikela ukuphila kwami kuyona ngeke ngiyekelele ngabe ngifika ngisehlane nayimfika ngila khona impilo yami hawu malibonga igama lenkosi iyakhulana lenkosi iyabambana lenkosi iyatholana lenkosi iyakwazi ukubaleka nawe lenkosi inamandla wonke lenkosi ingeze ezulwini igama layo akuyona inkosi efana namakhosi owaziyo hlukile emakhosini onke bese iBhayibheli malibonga igama lenkosi bese iBhayibheli wabeka umthetho bomgadi uDaniel bathi simbhekile ngensuku zokuqala lo muntu akekho kulento esiyayibe khona bathi sibekezele mhlawumbe usazoshintsha basondela eduze kwakhe indoda kungathi khona into ezosisiza abazalwane kunezimpo ongeke uyinqobe ngokuyiphendula eziyizimpo uyinqoba ngokuthula wenza ukuthembeka kwakho phambi kaNkulunkulu Ngabe singenza i-research sithi abazalwane abaningi bashayeke kuphi bashayeke ngesikhathi bezama ukuyidefenda bephendula thina sibona abakuyidefenda sinayo u-advocate umdefendi wamacala ethu sinayo otheni yothula mina ngiyolwela manje ayinto ezosilimaza ukufuna ukwayiveza abantu ukuthi mina ngikho lokho abathi ngikho feza uye unayo indlela yokuveza ngesikhathi abantu sebesithi abayithandayo wathula that man zadlula insuku wathula that man zadlula insuku wathula that man kwafika usuku lokugcina bathi hayi ufike ekugcineni phela 30 days namhlanje asiye ofisini lenkosi baye ofisini lenkosi bathi inkosi umthetho owafakwa kusomqulu wezwe kunabantu abawu-ignore lithi lo mfana lona malibonke abalenkosi udelele into eshiwo inkosi ngakho ke inkosi ilo mthetho obusa ngalizwe lakho nangabe ngawuhloniphanga umthetho uyokwazi yini inkosi ukuthi umjeziso ngeke uhloniphe umthetho ngoba khona umuntu ongawuhloniphanga umthetho na kungathi inkosi Bishop Dineke iyangena endaweni langa engakwazi ukuthi futhi iphendule kanjani kwasho ukuthi into kaDaniel iseyidlile inkosi noma ngabe imthetho ikhona into kaDaniel idlu Daniel yangena enkosini ihamba nje inkosi ihamba nento kaDaniel manje sekukude ukuthi lento yalomfana isengabimi awumabonga igama lenkosi angikwazi ukulwa naye ngoba sekuthiwa ngangelwa into yakhe awuzama ngengeno thina bazalwane awumabonga igama lenkosi thina sihamba nabaphezulu abayibamba nabaphansi thina sihamba sibonga igama likaJesu into esiyenza sikwazi ukuma namandla lokho esihamba ngakho malibonga igama lenkosi kwafika kwasanye uxoxisana ngenziwa yonke into kodwa ukuthi inkosi ngeke isakwazi ngenxa umthetho lithi iyazama konke inkosi yayingakuzama izama ukulekelela uDaniel yehluleka ngoba yayiwumuntu kwasho ukuthi inhliziyo yenkosi sibone owaphezulu ukuthi noma engekenze lutho kodwa inhliziyo yakhe imi ngaDaniel bamthatha bamthatha lo mfana bathi bamthatha and bathi ke laba abakhulumisi beBhayibheli kangcono kuthiwa lezi ngonyama afaka kuzona zaqala zafaka ku-hunger strike zalanjiswa kwangewona nje amabhobesi ayenormal ayekade edlile
aqale zancitshwa ukudla lamabhobisi. Malibonge igama lenkosi. Kwase kuthathwa ke laba ukuze beqinisekise ukuthi abasurvive oDaniel emphandweni engonyama. Nangabe bebajikijela ngonyama kaJuda yanqoba uSathane masimaku Yesu kanti ingonyama isixoxe ilanguage nezinye ingonyama yathi kunevisit elizayo namhlanje bafana basekhaya ningaphoqi namhlanje khona awumalibonga khona umuntu osendleleni uzakhona lamadoda lanikhona lalani yamadoda asiqonga ulimi lasemgonyameni bethu asiqonga malibonga igama lenkosi malibonga igama kaJesu kwaqoqa ingonyama yaqoqa nengonyama qoqa ugaba kaDaniel engakafiki yathi fika abazalwane uDaniel wafika uDaniel hawungithanda inkosi ngithanda inkosi ithi uNkulunkulu wakho omkhonza shalom uNkulunkulu wakho omkhonza hayi malibonga mana uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ingabe uyivalile yini imlomo yengonyama malibonga malenkosi awusangathi ngaphuma izulu uzovala umlomo wengonyama namhlanje sengathi ungavela basezulwini namhlanje sengathi wathola abahawu malibonga igama lenkosi khona vala imlomo yezimpi zonke limaha uNkulunkulu uvalile nimlomo yengonyama mana njalo nkosi malibonga igama lenkosi mana njalo nkosi uNkulunkulu engimkhonza njalo uyivalile imlomo yengonyama azingidlanga uDaniel wake wavisitha ingonyama wahlala naso benoNkulunkulu wakhe asangamuka nabantwana ebesithi siyoqeda ngayo kungaphinde kukhulunywe lutho ngayo ekesimeme nami malibonga igama lenkosi ekesimemele ngelosi bazalwane eyake yathunywa emphandweni iyatshelwa nje kwathiwa wena-ke namhlanje assignment yakho uye emphandweni wengonyama na ufika kuzofika uvala imlomo yazo zingashi muntu ekuthiwa zonke izinto bekuthiwa ayikuhle hayi ekekwehle ingilozi ekwazi ukuvala imlomo akekwehle ingilozi malibonga ekekwehle ingilozi yezimo ekekwehle ingilozi ekwazi ukukhohlela noma ngabe simo sini ekekwehle amalibonga igama lenkosi ekekwehle ingilozi engayaneli ukuthi ubani owenzeni kuwe ekwazi ukuyiyela la inkinga ekhona ungashomo lutho wena ekekwehle ingilozi amalibonga igama lenkosi ekekwehle basezulwini enapheshini yakho bethi lesi mfunayo ulana lesi mfunayo ulana lesi thunywe kuyena ulana uNkulunkulu engimkhonza njalo uyivalile umlomo wengonyama asemgonyama bambake lithi iBhayibheli imfihlo kaDaniel kule episode yakhe umkhuleko wakhe ka3 days ka3 times a day malibonga igama lenkosi and ekuthwala umkhulo wayengawenzi noma yikuphi khona la inyukela khona malibonga bese vula amafastels malibonga igama lenkosi bese malibonga igama kaJesu bese kuphuma umkhuleko uye kulona kumele ezwe udaba lwakhe and lento wayenza njalo kathathu ngosuku malibonga igama lenkosi ungakudembezeli umkhuleko ukukhuleka khona okubikela uNkulunkulu izimo zethu awukhuleki ngoba amazwi emaningi ukhuleka noma ubuhlungu bubuningi enhlizweni bona lobo buhlungu buyakwazi ukufika kuNkulunkulu kuyixoxa indaba yakho wena ungakhipha igama elilodwa nakufika kuNkulunkulu sekuwudaba ka48 pages ukhipha igama elilodwa ngoba uNkulunkulu uyamazi okhuluma ebhekise kuyena lo uNkulunkulu esize kuyena lo uNkulunkulu osezophaka manje uNkulunkulu wazi udaba lakho wazi wafika kahle wafika basezulwini sebekhishiwe ukuthi udaba lakho bazolunaka
Wena uhambe kahle namhlanje, mina ngicela ukuthi uhambe kahle namhlanje. Wena vula inhliziyo yakho, izulu ngibonge igama lenkosi lilibonile udaba lwakho, noma sahlulekile thina ukulubona, kodwa ezulwini lubonakele udaba lwakho, ngoba akungakho utalibona yithi nalibona abasezulwini kunani, na izulu lilibhekile kunani, besingobani thina sakufika abasezulwini. uNkulunkulu wakho mkhonza njalo njalo, ngabe ukwazile yini? Awubakithi, ngabe ukwazile yini? Awucela umkhonze mntwana wasekhaya, mkhonze imali ngekho, mkhonze izimo zonke zithi wena nakubheka umuntu okumele kuhlekwe kuze kuhlekwe wena. Hayi mkhonze wena uyihlaya labantu bonke manje. Mkhonze noma kungathiwa noma engazama ukuhamba phakathi kwabantu, kodwa yena unje mkhonze, ngoba lo Nkulunkulu unesikhathi sokubheka abantu. uNkulunkulu wakho Danieli, uNkulunkulu wakho Danieli, uNkulunkulu wakho Danieli, uNkulunkulu wakho Danieli, omkhonza njalo njalo. Ngabe ukwazile yini ukukulamulela empini yenkonyama? Mana njalo Nkosi, uNkulunkulu wami ngimkhonza njalo njalo, ukwazile ukuvala imilomo yenkonyama azimdlala. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu othembekileyo, uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu wethu ophakeme, uNkulunkulu wethu ohambo lwethu lonke, indlela yethu yonke, uNkulunkulu ongcwele yanele nasezandleni zakho. Baba wethu ongcwele, siyabonga egameni likaJesu. Hayi uNkulunkulu, hayi Nkosi yasezulwini, sibonga ukwazi ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele akukho ongakwazi nathi, akukho uNkulunkulu ongcwele nathi okufihlakele kuwe. Njengoba silana nje uNkulunkulu ongcwele, ubonile wena ukuthi ayikho indawo engcono obekumele sibe kuyona ngaphandle kwalena. uNkulunkulu ongcwele, Nkosi yami, nayo inkonzo yakho yenza ummangaliso wakho uNkulunkulu ongcwele. Thina kwethu sikuthi Nkosi siyababukela abasezulwini, konke izulu elifuna ukwenza, sesivula inhliziyo, sesivula izandla, sesivula ingqondo, sesivule konke kwethu. Yenzele igama lakho Nkosi manje naphakade. Amen.